Salama melambi lako kita solanasang, salama sitammu, dan pak nenungan toraya allo Senin, tanggala sang puluh mesa, bulan 5 tahun 2020. Untamui te allo baru, ta palaku pak tunduan ta masembayang. Wambe kilan suruga, mak kurre sumanga kan langan olo malakbi mi, bilan na tontong payan pak kamasemilan allo katuangki. Ondong pi mangkakan mirondong te sang bongi lenduna la untamui te allo baru. Lan melambi totemo laki basa sia laki nannung sang buku duang buku kadammi. Pagarri tu salah budangki mi pasakkekan puang pada masallo mi angki tandai batonanna te kadammi ondong pi kipo pendadi garonto na mentu tengka kedeki ullo langi te kulla di patulako. Tarima mi tu pangandoki o puang matua tu kibalan sanganna puang esu puang pala bakka salangki. Amin. Ya tu pak basanta mangka dipilih tonno lamai pak pudian pasala 100 ayat mesa selako 5 lakua tu kadanna puang. Pak pudian na popenani tau ke dipenoloan ni tu pemala pak pudian. Pelak tekan ni tu puang mintu isinna lino. Mengkaola komilangan puang si tuang kaparannuan sia mai komi rakban menani menolo di olona. Isan ni kumua ia tu puang ia mo puang matua. Ia mo kombong ki na kita te kombong naki. Taun naki sia domba nala. Unnola tama komi babangna si tuang pak kurre sumanga. Sia tama komi tarampakna si tonda pak pudi-pudian. Lami pudi sia lami pakalabi tu sanganna. Belanna ia tu puang masokan. Nama masena tontong saya lakona sia ia tu kamarurusanna landa lako disituran turananni. Amin. Ia te kadanna puang matua mangka dibasa dipakondi lan misa kada ia mo tu puang ia mo puang matua. Atau dalam bahasa Indonesia, Tuhanlah Allah. Ya ke di pelalan tongan ni tepa basanta, denda dua pak pakilala pangadaran lan. Bunga na puang, yamu puang matua. Kada ia te, makdin di papada tu kadanna puang matua, lan surak na Yesaya, pasala 40 ayat 10 mesa selako 12, pasala 40 apa ayat 6, na pasala 45 ayat 5 selako 6. Tunakua aku mote tu puang. Batunanna inang misa ari ia tu puang matua tu sipato na patongan sia na penombai mintu taunna. Tae ia tu kapenomban senga tulanani taunna unsedan ranunna sia nani mentireke. Ia mo tu puang matua tu mangka kombong ma'rupa tau napo pendadi taunna sia domba nala. Mak penduanna belan na misa ritu puang matua tu dipatongan sia dipenombai. Ia moto lako mandaduka kalena diniram po mak kurre sumanga diona kamasokananna. Kama masianna sia kamarurusanna tu tontong bangan papayan lan allo katuanta. Ia te pangadaran ya te dipatutun lakoto Israel tu torro si sola bangsa senga tu penombai tangia puang matua. Patunna pangadaran ya te dikua na ya tu to Israel da nama ranga tu penanna diona kapenomban sia dikua da ana tampai tu kamengkaulan lako puang matua na male upengkaulai tu kapenomban salian dio mai puang matua. Apa tu na pak pakilalan lante sura pak pudian pada luduka tapalantanga siapa nanta. Belanna tuoki si sola to senga mak rupa-rupa tu pekalukan tantu pantan-pantan
tu pendadi penggarontosan kapatonganan. Parallu ki dipakainga si sola temai batita siara punta kumua ina mamisa ari ia tu puang matua tu sipatu dipenombai ia mo tu puang matua tallu sang bua bannang ambe anak na pena masallo puang matua ambe ia mo na tekatuan anak ia mo lalan kasalamaran untuk tunki lako ambe na puang pena masallo ia mo tunduiki dan kamarurusanna landa selakona. Amin. Mangka melomo taperangi siata nandung tu kadanna puang matua ta palaku pak tunduan na den tuo menggaronto lan kapatonganan. Puang kilan suruga mangka kirangi melo sia kinannu tu kadami. Ada ikan ni kitontong baktan mak patongan lako olo malak biimi mo enna buda te mak rupa-rupa pangadaran senga lan telino. Ada ikan tontong umpudi komi sia manda mak patongan kituo matoto mak patongan sia mintu penggorangki situru pak purayami. Pakambela kan ni diumai petoba diata bulituk mitarima kan temas sambayang lan sanganna puang Yesu puang pelak bakka salangki. Amin. Pada moto tupak nanunganta kuro sumanga tupak kamasena puang matua